Бүгін Учкун мал базарына 10-дан ашық чөп пресс, пая пресс, беде пресстер келіп тұр. Мына ушул беде пресс 3-ші орын. 250 сомнан. Кеми бар бака? Мына пидер аз болса да ушам. Доставкасы менен кен 250 сомнан кеми бар дейт. Беде пресс 3-ші орын. Мына пая пресс кимден? Менен. Сізден баба? Басы қанчадан? 150 сом. 150 сомдан. Қаншадан пая? 150. Болары? 140. Болор 140 130 сом дейт. Айдарың, болды ака, жоқ. 250 кем var aka. Дағы бар баба? Бар, 3000 та беде var şundaydan. 3000. Аласта aka. Surağında düşüp 3000 dana var eкен. 3000 dana var. Қайерден келдіңіз аба? Men şu Otsadırdan la bolom. Otsadırdan. Dikançılık. Aha. Kamit beremiz, dostavkası var. Telefon numarası jaz. Ayta беріңіз. 556 menen 17 12 30. 17 12 Başka 30. çaykoşlardan albasın. Bitta men. Taza bede taşışı men. Meni tartpa. Доставкасы бекер башатна. Dostavkası içinde. Спасибо. Çikirmekiler pres. 20 kilo çığa va? Garanti çikirmekilerle oynayayım ben. Tartып көрдіңіз. Tartıp gördüm. Çikirmekiler çıkmasa bekar veremiş presle. Бұл арпа бу будай болса ма? Арпа саман. Арпа саман ба? Қайрақы жердікке ұқсайды, а? Ha, qayrak. Басы қанша ба? 170 сом. Кем бар? Satılışı. Сатылышы 170 бе? Müşterileri alpar mı? Доставка бар мы? Ne, zaten biraz. Жақын болса. 170'ten саттасыз ба? Kaçıdan oldu? 42. Башқа бар мы үйде көп? Жеушілер бе? Var da şimdi diyor. 170 сомнан дейді арпа саман. Үйде қанша бар? 500'dey бар ба? Az. Бұға шейін саттыңыздар ма? Сатылды бы? Yok, bu şey satılır. Қаншадан саттыңар? 180 atası kaymak. 175'ten satılır. Өткенде бе? Азыр арзандады ошонда. Бұл беде чөп аралаш, а? 230 сомнан дейт. Қайердікі бұл? Кармандық екен. 230 сомнан. Кеми бар бу? 220 сомнан пул берем дейт. 10 сом кемитип берет экен. Бұл өзі беденин арасына чөп чүгүп кеткен жердик окшойт, а? Тегиз жердик, а? Чөп аралашкан беде экен, 220 сомдон кылып берем дейт. Мына ушул чөп пресс 215 сомдон сатылыптыр, 100 дана. Үйдө канча бар? 300'дөй бар экен үйдө. Каерде ал үй? Миялы? Миялынын чөбү, а? Кийинки базардан алып келесиздерби? Telefondan alsam Dubai malda apara veririm. Telefonuңуздарды айта аласыздарбы? Же шақап келе сатасыздарбы? 215'ten satıldı. Kançadan dediңизлер? Kança сом кемитип бердиңиz? 230'dan 15'e düştünüz. 230 сом дептир. Анан 100 дананы 215 сомдан түшүп бериптир. Чөп пресс. Миялыдагы тонун пресс чөп экен. Ал эми бул болсо бактын ичинде өскөн чөп экен. Бул жерде канча дана бар ака? 79 штук бар экен. Басы канчадан? 200 kem var. 200 кеми бар. Бул арпанын саманы 165 сомдон сатылыптыр. Канча дана бар? 55 дана. Арпанын саманын пресси сатылыптыр. Мына ушул будайдын саманы 180 сомдон дейт. Кеми барбы? Попону? Канча да? Кеми канча? 170'ten oturuyor. 170'den. 10 сом түшүп бересиз.
Qayerden geldi bu? Taşbulak. Taşbulaqtın samanı. Buğdaydın samanı eкен. Bu жерде qancha dana var? Öyle 100 tane var lan. Toponu kara toponu. Suyla tutan. Maket. Mayda toponu menen. Prestelgen eкен. 95 de var. 95 var bazı şerde. Çöğümelen. Köp göreyim. Üstünde çöğü var eкен. Üstünde çöğü ekliyor. Köp göreyim. Bu kimdiki? Ne bu? Tamam. Astındagı çöp. Üstündeki saman. Çöp kança? Burada bir de var. Bağı. Kança? 70. 170'ten. Eko bir baken 170'ten samandağı. Mına saman neniki? Buğday var, arpa var. Arpanın samanı. Бұл болса адырдың чөбі оқшайды, а? Майда чөбі екен. 170 сомнан дейді. 170'ten дағы түшесіз, а? 170 сомнан дағы biraz түшіп кетеді екен. Қайрақы жердің саманы чөбі. Мынаке достор, бүгін мал базарға. Бұлар қойлар үшін оқшайды, а? Qo'ylar, qo'chqorlar, echkilar uchun aqurlar jasalib kelibdir. Nol nemesi bor qancha? 2,5 ming so'm. Satıldı mı kaçayın? 2300'den satıldı. 2300'den sattınızlar. Nolcha? Bu qancha? 1,5 ming so'm deydi. 1300'den satıldı. 1300'den 200 so'm qo'yib berib o'tgan. Bulardagi uşulardan, ha? Bu yerda 2 4, 6, жалпы 8 dana var ekan, ha? Bir getkende 15 tane gitti. 8 штук жасап келишиптир. Arap'ta. Ya, Arap'ta Peltoz. Arap'ta. Qayerden geldingizler ava? Kızılorda ayında. Kızılorda ayından ушундай темир ustalar. Qo'ylar, qo'chqorlar, echkilar uchun aqur жасап kelibdir. Oxirlar qanchadan aka? Bizde 2,5 ming. Nol 2,5 ming, 1,5 ming so'm ekan. Uyda bormi dag'i? Video çıktı. Dag'i ne jasaysizlar? Odamlar. Nimaga? Satib oldingmi qo'zini? O'zingda. Qancha qolding? 3,5 ming. 3,5 ming. Nima qilchi? Mol bozorga chiqib ketasan ha YouTube'ga. Mana shu bola 3,5 mingga shu qo'zini olibdir. Erkak burg'achi u? Urg'ach. Burg'achi. Buni nima maqsadda olding emi? Boqish maqsadda? Boqishchi. Baqish uchunmi? Shunchasidan boqib boshlaysan. Ha, yaxshi. Enesi bormi ekanlar? Enasi yo'q yo'lida ekan. Ha, enesi o'lib qolgan. Yetib boq. Boqib satasan emi?